anak ni kamu lambak benih epatoro pasraki masraki na buduk kiai takut nakal takut meleng tak langkong por kiai lepas pelecak kiai sepenting tak mati kok sini ke lambak ni kita tiba kelecak kor tak mati kak anak-anak maksudnya kan mungkin lambak kelanun zamantan kula benajuran lambak ketika ngaji ni ke lambak mun pas sampai sekolah itu kolbi kiai pahmole atau turan garing tua cek tokol kiai depak ke rumah santap pole bi ring tua ken kakek entos cong mun entos kakek tak kira tokol bi guru nah kan ya gua kan mun makin mun pah beri santai tokol bi guru abo dua pilihan naga mun tak lapor ke polisi ngale ke madrasah sedejeun aku pak padahal tersangka nak kesaka cocok keh kok kule ni kemangkin pada pikir mun kule sampai aja ngunceng sampai depak ke karang soko ni insyaallah kule gara-gara toman itu kolbi ya king kule cek ri dong nambo bu kule onceng kan benih keng di ilmu kule onceng tak keng bulan margen ampu nyanyi kan onceng nomor 2 bulan gendeng tak kero nikah lah senase onceng bi kule mangkin era torai sepet tok se satabbi kiai ni kan bi kule mangkin era torai sepet tok itu man satabbi kiai alhamdulillah mangkin sepet tok ni teti orang kapi kan teti saja namanya gurang-gurangan bim pemulai kian ni kan kiba mulai kian ni kan aba ongguan kak ya karo king kule sesa biasa lamun selain ni Allah yang kak derajat kapi alhamdulillah malah sampai se santab dukali ni kak se santab dukali ni salamang kenteti pengasuh pondok pesantren Pak Soki ya Allah jangan kulit itu mau ada yang kuat lambat minta santap 3 kali ke kiai kule ngaragalak bini pekun situng bulan santap ning sekalian kak jadi makin sa bini boleh takut kule takut eromai santap boleh bini ngarajak santap 3 kali bola bini telok kule lambat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila al-ayah sadaqallahul azim amma ba'd guru badan kaula juga guru ajunan saya kesempatan mangken hadir ajunan sumulja Raden Kiai Haji Khalil Asy'ari ajunan Kiai Haji Nur Khalis ajunan Kiai Abdul Jalal Majid Kiai Haji Abdul Karim Ghafur Kiai Haji Muhammad Hasib Kiai Haji Ahmad Syafi'i Kiai Haji Abdul Halim Majid Kiai Haibatullah Abu Bakar serta kalib ajunan Kiai Haji Zainal Gusdur ben sateja para kiai selain nyuun saporah dan gula tak bisa nyebut sateja karena tak uning asmaipun namun meskipun badan kaula tak nyebut tung situng sedikit pun tak ngorangi takdim hormat abdi nada ajunan Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah tokoh masyarakat utamaipun Abah Haji Wufron Hasani selaku Kelebun Karang Sokon beserta aparatur tisaipun baik di tingkat carik atau apel sehadir tanpa terkecuali
sahibul manzil, Bapak Muslimin beserta keluarga sesaat mangken abadaaki acara Saibu Areh dari almarhum Muhammad Mukhlis sekaligus walimatul khitan Ananda Andika Pratama. Pen seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek seteja ajunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan mangken takdir ben kasokani apolong asareng dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semangken ala kotoat samu ke kaula benajunan tak cuma apolong itunya tapi apolong sampai ke akhirat dalam keadaan kenging ridho dari ajunan pun Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngereng atoraki da ajunan semuljah kuste kanjeng Nabi. Kala ben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuun samu ke kaula ben ajunan se apolong saat mangken bektah bi Nabi Muhammad kala ben syafaat sehingga kala ben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak nyeting dek kapanas apa neraka. Kala ben syafaat kak dinto kaula ben ajunan bekal masuk swarga bi ghairi hisab. Semoga sakak dinto bedana. Amin Allahumma amin. Para rabu sebatan kaula muljaaki Al-Imam Abil Fida Al-Khabawi dalam tafsirnya Ibnu Katsir kak dinto madepak situng hadis bahwa ketika beda orang sete mau saki surah Yasin maka orang sesete gak dinto para rabu ngaule kencernah ben ketika beda orang sete mau saki surah Yasin maka sesete nika paringi rahmat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kaula benajunan yang manhaj ahlus sunnah wal jamaah Yasin gak dinto baca sepertama baca aki ke orang sete senomor dua baca aki ke orang seampun sete apa-apa dan kula mak medepak segak dinto para rabu karena ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa maca Yasin ke orang seampun sete kak dinto tak ada faidah, tak ada manfaat. Jadi ikra'u Yasin ala mautakum kak dinto para rabu iarte beni orang mate saya maca Yasin tapi orang saya kan Yasin kak dinto esena dalam paling banyak bahas tentang masalah sete ben samarina sete. Dalam Al-Qur'an ni kepada dua surat nika esena banyak bahas tentang masalah sete. Ben perkara se terjadi salah starina sete situng surah Yasin nomor 2 surat Qaf para rabu. Jadi surat Qaf ben Yasin gak dinto pembahasannya di dalam itu banyak mengandung terkait masalah orang sesete otabah pan-panapan se terjadi salah starina sete agak digela ajunan kan maus Yasin areng sareng tangki Yasin gelak bacaan sedekah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kami akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jadi orang setan ni kalau odik boleh. Bila nikah? Samarina kiamat pada Rabu. Nikah saya maksud paca ke boleh dari kubur. Makanya Imam Qurtubi adabu yakhrujuna min kuburihim kal jaradil muntashar. Manusia ni kesamarina kiamat bekal ke boleh dari kubur
kak dinto ka odi en sedukale na. Jadi manusia ni ka odi ni ka dukale mati dukale. Maka Allah dabun Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum wa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, dak masa kafir katina apa tak percaya ajunan dak Gusti Allah. Wa kuntum amwata, lamba ajunan mati dak ada. Dari hamil pertama sampai 4 bulan mati kula ben ajunan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dak ada mati 4 bulan fa ahyakum pas paudi. 4 bulan kandungan paudi kula ben ajunan. Samarina odi summa yumitukum. Odi dari kandungan 4 bulan sampai semakin. Summa yumitukum pas mati kula ben ajunan masuk gelem kubur. Summa yuhyikum, maka pas budian paudi boleh samarina kiamat. Sampun odi boleh. Summa ilaihi turja'un, pas abali da ajunan Allah. Tempat beli nanti kedua, beda se abali ka neraka, beda se abali ke surga. Kaula ben ajunan manter tak nyeting ka neraka. Termasuk surga. Termasuk surga. Oh, ya pada. Kula beda terogia. Manter teka hajat. Tetidang Yasin kebala, inna nahnu nuhyil mauta, akan kami hidupkan orang-orang yang sudah mati. Orang mati itu akan hidup kembali para rabu. Orang-orang sampun saya temangkin ni kebekal paudi boleh. Bila oding dekik salah starina kiamat. Roh ni kaya pabeli boleh kebeten seancor ilmu kuburan. Kalau ben izin Allah beten seancor gak dinto pas bungkol boleh, abeli boleh. Pada ben mangkin ni kepah ke di kuburan. Muni kebela sini kambian tak kira percaya. Cak bahawa samarina kiamat roh ipabeli boleh ke kuburan pah beten bungkol boleh udik boleh sambian tak kira percaya. Mi sambian saya percaya. Cak saya madepak Nabi Muhammad pun orang tak percaya. Napa boleh saya madepak Khalil Yasin ni? Nabi Muhammad saya madepak langsung ayat kak dintok. Saya ngidingaki ni kata percaya. Beri situng orangnya mana Asy bin Wa'il. Ketika kebala cak orang mati ni kau dia boleh bekar keluar dari dalam kuburna. Asy bin Wa'il ku tak pah ngale kuburan para rabu. Kuburan laju sampai bungkar bi Asy bin Wa'il. Mari bungkar lang tolong ai kala elong polong, pahlang tolong ai kibaga Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadhihi al'idhama ba'da ma baliya wa rama. Masa tolong ancor bener-bener dia boleh Muhammad. Tolong ancor ngari bungkol teti orang boleh. Para mun akan tese masuk akal Muhammad. Masa ancor ngari dia boleh. Nabi Muhammad tak jawab, Allah saya jawab. Jawab penek sebab nang surah Yasin bi Allah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Qul kabala Muhammad yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Saya mau ditolang dia, saya aka baida adeng lamba. Cak ke baida adeng bayi tokang napa boleh lah teti keng butuh tak tahu mau becek boleh Allah pada rabu. Teti surah Yasin ni kayak gebala cak manusia ni bakal odik boleh. Ketika ada orang tak percayanya mana Asy bin Wa'il tak percaya pada rabu. Cak orang mati bakal cegah boleh. Bi Allah jawab di dalam Al-Quran, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kabala Muhammad, saya mau dia tolong je sak ke baida adang lamba. Cak ke baida adang bai tokang Allah dari tada ke bedah. Dia tokang apa nak boleh laba. Dia keng rosak bah Allah tak bisa membecek. Senika maksudnya. Jadi para rabu kula benajunan ni kai pace ke boleh. Mangkana cek pun ulama mun ngopuraki mayit papolong sekeluargaan. Papolong sekeluargaan menepak kopuraki ilau embuk sebe ilau. Mun penakan ibunda je. Bagian kan penakan selain ba ibunda je. Budian ketika cek ke mak le bede perengah. Cek ke yaumal ba sini ke cek pun ulama sampai 6 tahun para rabu. Jadi mak le tak melas. Mak le bede sekenal. Kakek iya cong. Ki mak le dengan deru. Jadi gula benajunan mun ngopuraki mayit nikah cek pun ulama sunat papolong. Ben tak oleh papolong ben orang kafir pada rabu. Mun orang Islam papolong pada Islamah. Cak papolong ben orang sini benian. Jadi pada Islam papolong pada Islamah pada rabu. Cak papolong ben kuburna orang kafir. Allahumma sholli ala Muhammad. Le orang-orang selok percaya nikah. Saampuna budian paca kesareng Allah Subhanahu wa taala. Acereng pada rabu.
Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya wailana, aduh celaka. Siapa sih macam keremak cekongku. Orang-orang saya tak percaya pada Ben Aswi bin Wa'il ini kemudian acereng pada Rabu. Acereng. Orang-orang yang tidak percaya terhadap kebangkitan, orang-orang saya tak percaya. Ring karang sokon punten saya lebih oning makin tahu cek boleh. Bukan engki, mbian tak keng polan oning, sambian tak keng polan iman cek apa jaga boleh. Mangkana sambian ni kapas abojeng 5 bektok. Engki. Kan pada sengka abojeng. Sengka. Mi aja kan aja make sengka. Polan kula ben sambian ni ka udi boleh. Mun daripada keng pah beda pengumuman manusia saya udi boleh burung kapan mati pada ben koceng tak usah udi boleh. Haram ambu sa abojeng ka. Anu apa abojeng mun apa-apa. Ada apa mak abojeng sembian? Sembian benten kula kalau abojeng ni kepulan beda kau dien boleh. Manusia mati ni kebeni pah mati tapi bekal epintai pertanggungjawaban para Rabu. Jelas? Tak kira pelan dia berjaga boleh kan? Mun daripada keng tak jaga boleh kan? Abo. Nah apa abojeng ngabut repot? Jika tor kadang beda mun orang saya tak percaya jika mati ni. Panitanya aki, tak abojeng kak? Ya apa jong jak abojeng tak boleh sapeh. Bi kule jawab, ontong abojeng ni tak boleh sapeh. Mun pah abojeng oleh sapeh pada Rabu, pada emak sapeh. Mun pah Roma ni ka isi kali mau orang. Laki bini, nang telok kan lah kali mah. Pah abojeng duhur berjemaah. Kapan mereka abojeng fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Keker limusin lema. Sekalian abojeng duhur tok lah andik sampai lema lah. Mereka abojeng duhur pah abojeng sunat. Kapan mereka abojeng sunat keker boleh budung limusin lema kia. Nah yuk, teti duhur tok oleh sapolo sampai. Abojeng asar ben qobliyah oleh sapolo boleh. Abojeng maurib ben bak dia oleh sapolo boleh. Teti lema kali abojeng pada Rabu sapolo kali lema berapa kak? Seket. Nggih. Tak boleh seket. Sehari semalam seket. Beda mak sapin aja. Aja mun tepak ke bulan Syawal. Mun pasaan tarawih tu pah di masjid ngebekan 13 tung orang. Pah beda mak sapin aja. Ring karang sokon pah jawab tina korole sapele jual. Siapa sih melihat cak kita ke ngasapi tarawih kia kak. Jadi ontong abojeng ni kata oleh sape. Mun pah abojeng oleh sape pada Rabu. Maka kula benajunan beni orang sing akan sape. Sape sing akan orang mare. Ring karang sokon pah jawab iya mun sape kiai. Cak ulia pese kan nyaman abojeng. Mun pah abojeng oleh pese bedema kak. Oleh janda. La haula wala quwata illa billah. Siapa andi laki debu? Aduh apa aja oleh janda itu. Mun bahasa ari andi janda le mai pakak kemak ama ke janda. Hah? Pegede kok. Siapa sing ngalak gedian? Siapa sing ngalak gedian pada abojeng dia? Oleh. Oleh janda itu. Mun bahasa ari andi lemak janda mun tak oleh 2 hari arangka sambian. Ngakopak jandane lauk jo. Oh enjak benih janda. Ini aku opak benih janda. Cek pembahasan janda dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetinung surah Yasin nika pada Rabu. Emaus paponapa se terjadi salah starena seta. Mahsyar. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم. Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, kami kunci, kami gembok mulut-mulut dan curut-curut orang kafir. Hahaha itu. Baca Quran nih kan. Orang-orang kafir itu nanti culut-culutnya digembok. Kunci. Mun cek pun ring matur lambang kontol.
Bukan kan ki kan? Kan gembok jaring Madura kan kontrol kan? Kontrol jak Madura. Hah? Ya ki tak ning taporop ka bahasa ni kan. Ni coba ni ke beda istilah Joko Pentil. Joko Pentil coba ni ke pentil tak coba nak kanak kene. Mun pentil Madura. Iya kan lain. Saya maksud lain. Pada bi kontrol ni kan. Jadi mun deng Madura mun kontrol ni ke ki gembok kes. Mun coba tak uning gula tak uning tak coba. Semua lisan itu nanti digembok boy. Takut berdering suara baca saya ngaji. Apa-apa mak igembok pada Rabu lesan ni kan? Karena mun sampai lesan ni kata igembok kilanun, makin malaikat bakala biar yang kerang sokon. Bakala. Bil bibi saya lauk sabar. Hahaha iko. Cak turu kadang keng selakek ngucak telu kecap si bini telu jus tambu sekali. Tapi benggalan mun kan tolok ngocak apulan saraan tak kok yang mbek molen kok. Iya benih ada benimbian. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun pas sampai lesan ni kata igembok pada Rabu, haram bagi malaikat dia bakala. Bakala kak. Mangkana lesan ni kemudian tak yang kui gembok. Wa tukallimuna aydihim. Ku tak tanang seajar eta ka malaikat. Wa tashhadu arjuluhum. Soko senyakseen. Tanang secuman ngecok, tanang seakan dia pada Rabu. Soko senyakseen engki malaikat. Dan kule lambak seajalan, dan kule sengibah. Tanang ni kalakar ngecok. Tanang ngabala engki. Colok ni kalambak rasana noreng. Bi soko engki kule ngiding kia lambak. Hadirin. Lesan kaula benajunan tak peratus ampun abali ka Allah kaula benajunan tanang ben soko saya minta pertanggungjawaban. Semoga kaula benajunan sampuna masuk ke mahsyar tempeng amal etek kula konah kaula benajunan termasuk teti orang-orang pada selamat mungku Allah pada teti orang-orang sebecer mungku Allah masuk dak ke surga Allah seteja amin Allahumma. Mangkana orang saya ni kacepon ulama sepertama mau saki surah Yasin kalau bentuk cuan targhiban fil akhirah. Makle kenal ke akhirat, makle ngiding ke akhirat, makle perasaan targhib kak ditongar selamat seneng dek ke akhirat. Jadi kan saya teh pakon mau saki Yasin pertama. Nomor 2 jawabun al Imam Abil Fida al Khawbawi makle turun rahmat Allah. Orang ini kemun saya teh pas maca aki surah Yasin maka bekal turun rahmat Allah. Mangkana karang sokon mun beda orang ating kele umur 2 surat ni kebaca aki. Situng mau saki surah Yasin ni turun rahmat Allah. Nomor 2 mau saki surah Ar-Ra'd. Mun beda orang saya teh ni ka mau saki surah Ar-Ra'd. Cepun ulama antarna 2. Mun lakar saya teh kas saya teh husnul khotimah asangu iman Islam. Mun lakar tak saya teh kas beres. Jadi mun beda orang songkan sangat bi ulama pakon masaki ar-ra'd banyak ni kak banyak buktena ni kesanaus bengkalan macaki ar-ra'd ni ke bi Allah pahala sungi peberes lekas saya pasal tapi mun lekar saya tulis saya tak nyiksa elencak ben insyaallah ika husnul khotimah. Jadi mun beda orang songkan sangat macaki ar-ra'd ni kak Yasin maklihat turun rahmat Allah nomor 2 masaki surah ar-ra'd nika cepon ulama faida namun lakar beres bi Allah tuli beres mun lakar ki beni mun lakar bejana seta lekas seta tak nyiksa pada Rabu ben asangu iman Islam ben iman. Semoga kaula benajunan sehadir pada teti orang seseta ala millati Rasulillah seta dalam keadaan asangu agama ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para Rabu sebatan kaula muljaaki. Jadi pertama saya tak maca aki Yasin. Nomor 2 ahlu sunnah wal jamaah ketika kula benajunan beni cuma saya pakon mau saki Yasin salah starena saya tecukan pakon mau saki surah Yasin ketika makin ni kanya mana ihdaus sawab ngirim kencaran kau orang sesete para Rabu le dalam bab masalah maca aki Yasin kau orang sesete nikah antara kula benajunan ben aliran Islam selain pada maca aki Yasin keng saampuna sete maca aki surah Yasin nikah cuma ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ulama iluar ahlu sunnah wal jamaah berdes tak kasokan pada Rabu karena pendapat bahwa orang sete maca aki Al-Quran kak dinto kencerna tak depak termasuk pendapat kak dinto setoman kebala biajunan kuste benih kuste kanjeng Nabi termasuk pendapat kak dinto setoman pendapat sareng Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i
Imam Syafi'i fil qadim dalam qaul qadim ma'jabu bahwa orang sete maca aki Al-Quran kak dinto kencerna tak ada pak para rabu. Akhirnya dari pendapat kak dinto ulama beda pidaan pendapat beda saya maca aki Al-Quran ke orang salah starina sete beda sepunten. Cuman dan gula perlu maloros dalam hal kak dinto. Imam Syafi'i saya pendapat bahwa Quran ni kata ada pak ke orang sete. Tercukan ulama seadabu bahwa orang sete maca aki Al-Quran ni kata manfaat. Kencerna Al-Quran, kencerna tahlil dan kencerna zikir tak dapat kau orang sampun sete nih kamu tak ada telok perkara para rabu mun beda salah situ ngasih telok bi ittifaqil a'immah satu ulama ni kesepakat kencerna ni ke dapat kau orang sete belina boleh Imam Syafi'i seadabu kencerna Quran tak dapat kau orang sete termasuk ulama bersadabu bahwa kenceran ihda'us sawab kak dinto tak ada pak kau orang sampun atin kelomor nih kese tak ada pak mun tak ada telok perkara mun beda salah situng setelok maka setuju ulama nih kak pendapat dia pak kepi para rabu mun beda salah situng setelok torai setelok nih kak kalau ada salah satu dari yang tiga ulama setuju sepakat kenceran nih ke depak kese setu kenapa setelok situng dari anak kering tua mun di anak kering tua ni kau setuju sepakat ulama depak ada tak ada pang napa boleh khusus anak ni ke kering tua mah kita ngosos depak kencerna ajunan ngaji Al-Quran ring sepon ajunan tak khusus kan ki purus khusus almarhum ai gak ditengki almarhum Muhammad Muhlis khusus ajunan Pak Maca Yasin kelanon kencerna Yasin ajunan pada Pak bi Allah almarhum Muhammad Muhlis cukan ring sepon ajunan maka tak khusus ni kami lo ke kencerna Yasin ni ka tetapi mun kering tua ni kita kin khusus ka maka kita khusus depak sini ke maksudnya napa boleh khusus bu benih karo masuk no jaberno nyono jelas ini tetapi mun kering tua mun kapaben kambu napa boleh khusus tak khusus ni ke depak apa sebab polan anak gak dinto melaring tua mun tede ring tua lo teti anak gak makanya anak ni kejapun ulama termasuk amal orang tua situng mun beni markena ring tua anak ni kata kira beda nomor 2 mun beni pangaji bi orang tua anak ni kata kira uning maca Quran tak ring tua saya mengaji tak mangken gak ngaji tak pati melarat mun zaman ko ni lambak pada rabu nyik sadeng tua setro nyumpeng nya agas kalangker kak tak mangken pulang zaman lah maju mangken ekonomi lah saya tak mangken bil bi mekasan la usum beko zaman ko ni lambak pada rabu ku tak melarat salin besenggi setro nyumpeng nya agas tako anak lambak todus tako huluban sampian ki ngoden tako tak pada ban sakancaan banget tua ni kereng sopereng saya kelako mun makin alhamdulillah makin tak usah ngaku nya agas makin dah cukup nyumpeng bese alhamdulillah banyak saya tak nyumpeng makin tangki malah terus kadang mun santri makin pahe tokol bi kiai pahe laporaki maki kiai na ke polisi mun makin terus kadang maki guru na pahe yongke mun tokol makanya makin ni ke baru kena ilmu ni ke debu bi Allah apa mai debu pada rabu karena orang makin ni ke guru ni lo taslim kan tak pasrah mun lambak kan pasrah cak lambak ni kemun anak ni kemun lambak beni potoro pasrah aki masalah kena buduk kiai takut nakal takut meleng tak langkong por kiai lepas pelecak kiai sepenting tak mati ko sini ke lambak ni kita make lecak kor tak mati kan anak-anak maksudnya kan mungkin lambak kelanun zaman ten kula benajuran lambak ketika ngaji ni ke lambak mun pas sampai sekolahan itu kol bi kiai pahmole atau turan garing tua cek itu kol kiai depak ke rumah santap pole bi ring tua ken kaki kita entos cong mun entos kaki tak kira tokol bi guru nah kan ya gua kan mun makin mun pah beri santri itu kol bi santri guru abo dua pilihan naga mun tak lapor ke polisi ngalle ke madrasah sedejaan aku pak padahal tersangka nak kasaka cocok keh kok makanya makin ni kak gelenun orang alim banyak keng baru karena ilmu itu bu ya Allah terkadang makin alim pah bengal ke maksiat ini kesuman akhir anak amak bengal ke maksiat baru karena ilmu itu bu alim paling ngaji pakuna alim kak paling apa lagi pakuna apal keng baru karena itu bu akhirnya ketika baru karena ilmu tanda tahu cek haram tapi bengal ke haram nih tahu cek wajib tapi tak jeng aja ke wajib orang kau dalam tak pati alim keng bulan barokah tak
takut ke haram lembek nih kak. Bener. Takut lembek. Banyak ada mah. Lembek. Mun mangken kan engki kak. Mun lembek maksudnya. Mun lembek ini kan tak pati banyak orang alim. Tapi kapan tahu haram kan takut ke haram kan ki. Mun cak wajib lembek kan jangan aja. Mangkana gila nun lembek maka tak pati alim. Teti bujuk kak. Mangken bagi banyak orang alim. Gila nun muni penggalan. Teti jerengkong. Mun lembek ni cak teti bujuk tak melarat. Mun duk mate pun duk. Juk santre. Ambu di pun duk mate. Juk lanceng. Ki lembek sini kak. Aku bayi Roma, abi ini pak bayi Roma ngalle ke situng tempat pak mate, juk duko, juk lenteng, juk binteng. Bi guru dah suruh jaga celatong, aja jaga celatong, mate, juk celatong. Betul amparnya aku bujuk apa biar. Jua. Oh, yang mun buk ni mun kebujuk entar ben tahun kak. Iya mun buk ni kerombongan bujuk wali songo bu ben tahun, makai telo kali entar noro. Kan kau pun reng tua jua, poy lang tok patok kata itu mau tak interesa kali. Iya, benimpian kuning ke saya kan dereng bini benimpian sepura ku kengki. Kula kan dereng bini nih kan. Muni penggalan kak. Oh, mun kocak kawali 5 ya Allah, ceki orang kurang pak ari oleh tampe ben bing rambing saya ke sangwa. Kelenun, keng ke kubur 6 bu, rumi pas setahun intar sekalian. Pandebak ke kuburan paling lengken setengah jam. Kalau gede jaga boda ke timur, apa buk kubur 6 bu elang jong itu. Elang cabit kelu tak intar. Lambai torai pun kena jete ni poker mangken. Ada mungkin dok patok akan berkah tak temu. Iya juga saya pak juga, aja bagian pelaku kapi tersangkai lau. Apa buk? Upah unjuk rasa dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Abang ki lambek gampang tadi bujuk ni. Ada apa lambek? Barokah. Kule keng pelan udik mangken. Cak udik lambek make gula. Make gula tadi bujuk cak udik lambek kan. Juk kene. Pemulai kada ni kan. Leman. Congocok. Tak langkok tuan rumah nyari sepeda ni ke terakhir ni. Nih kak, oh tuan rumah ngalak berkat kak. Apa hekalakan lagu lah. Ini pun tuan rumah tak kira ndek bidik berkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh lambak ni ke barokah ya Allah ke kiai, santap kiai. Gelanun. Kholi liasin ni kak, kula ni. Kula ni ke mungkin pada pikir mun kula sampai aja ngunceng sampai depak ke kerang sopo ni insyaallah kula gara-gara toman itu kolbi ya keng kula cek ri dong nambo. Bu kula onceng kan benih keng di ilmu kula onceng. Tak keng bulan margen ampu nyanyi kan onceng. Nomor 2 bulan genteng tak karo nikah lah senase onceng. Ada. Hah? Dosim. Apa? Nikah. Apa tinggal je gula Pak Camat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kolku ani gula ajar ya. Gula ni ko to mani to kol bi kiai dimen. Pun duk ni ka to mani bela ki lampu saja bi kiai. Tubang ki lampu saja jadi kiai apa seraka pengurus penerangan bagian lampu. Lampu odi mun lemah karena mak le bedeku nana saya miliki lampu mun ki laku tuli pak tanya banyak abing setrum bi santre bi pengurus penerangan utapah yendenge kan lemah tak yodi terkadang mun yodi sampai kalau sangat pagi pekun tak ipate jadi bi kiai pas enggak boleh gula bektone ke pengurus kiai tapi keamanan gula keamanan ini paling nyaman nih pun tukang jaga anak-anak di kutipi yang keluar ke sana anak-anak keluar di kutipi toro bi gula di kutipi kiai gula apa aja gula keamanan gula nyaman paling saya tadi keamanan santri keluar paktar ke burumbuh aroko pada cok ngecok aroko igrubuk santri pembeli rokok ke rokok bi gula apa aja gula keamanan untungnya waktu nikah ada santri sabini coba balik santri sabini suruh telak ikabin gula mari nabi ini sana
Jadi waktu gak dito pada Rabu, akhirnya Quran ini beli tak yodi imun yodi itu ke sampai nare tuh ke kiai ini. Ketika tuh kai panggil pengurus. Ketika pengurus panggil, tak ada pengurus penerangan buktinya tak ada kak. Ada. Sebab dahulu sekancaan keamanan. Akhirnya bi panakan kiai, maju ke dalam tuh ke kiai. Maju dalam masih dengan tak noroan. Apa makanya kiai tuh kadang di alas tari nih. Ampun siap maju umbian lile. Jawab bihula, king ngereng tak napa jangkul. Keng deki itu kan ibi kiai. Ampun siap tak napa jangkul. Kula ban sakancaan maju ke dalam alhamdulillah. Depak ke dalam kula ku itu kan ibi kiai. Cak langsung santap. Kanca petok ni kepahiar-piar bi kiai. Malah beda situng kanca kula ni kepay santap dua kali. Santap dua kali. Kula santap ning sekali. Keng santa gak cak tege metonang konang mun. Ieu benih pak keluar nang konang ngeber benih. Kapetengan. Kadir santap si santap. Keng kula ridho. Nomor situng lakar letak salah pas nyantap guru pun tak lapor karing tua tak atoran punten sakanjaan betok. Bi kula makin era torai. Sepetok se santap bi kiai ni kan. Bi kula makin era torai. Sepetok se itu man santap bi kiai. Alhamdulillah. Makin sepetok ni teti orang kapi kan. Teti saja namanya kurang-kurangan bim. Pemulai kian ni kan. Kiba mulai kian ni kan. Hah? Semak. Tanah. Lebih dengan kiri compong boy kak bilangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Aba ungguan kak. Ya kalau king gule saya biasa. Namun selain itu Allah yang kak derajat dekapi. Alhamdulillah. Malah sampai saya santap dua kali ni kak. Saya santap dua kali ni. Salamang kenteti pengasuh pondok pesantren Pak Soki. Ya Allah, jangan kulit itu mau ada yang kuat lambat minta santap telur kali ke kiai. Kula ngaragalak bini pekun situng pelan satap ning sekalian kak. Jadi makin sa bini boleh takut kula. Takut eromai santap boleh bini-bini. Ngarajik santap telo kali pola bini telok kula lamba. Jadi kula benajunan nika makin kurang taslimah, kurang kakiai ni kila. Makanya baru kena ilmu nika itebuk sareng Allah. Makanya baru kena ilmu nika makin banyak hilang pada Rabu. Banyak orang penter keng bengal kelakuan haram. Lambak ni ke orang pintar tak peti banyak keng ngastet cek barokah lambak ni kan barokah. Semoga gula benajunan termasuk orang-orang sebarokah. Orang-orang ketika andi ilmu nak ia malaki tahu cek haram cek waki tahu cek becek tahu cek wajib kewajiban bisa jaga aja ikalako amin Allahumma. Pon. Jadi mun beda ada bu bacaan Quran tak ada pak kau orang seta. Nika mun tak ada setelok, mun beda setelok pasti depak. Nomor situ kenapa kak? Anak keng tak langkong hulu sering berdepak iman gak diman. Keng genjaran sedepak kau orang setan ni. Kese ngaji kau tu oleh genjaran geluh. Saya ngaji oleh genjaran, mun lah saya ngaji oleh genjaran bah ikrimaki kasih setan senika. Jadi mun saya ngaji tak oleh genjaran, makilah saya mati tak oleh apa-apa. Kan banyak khutmil Quran biasa. Muncung orang telo bolo ibrik Quran sajusan pah ngaji cung kencangan. Alhamdulillah saya baca tak temu kalau keng ndak ada ngedok bundin budi nasi jelas. Tengah aja apa saya baca tak temu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina musrifun ila ta'qilun. Innallaha ta'lamun wa ma hum bikharijin apa saya baca cang malaikat terus lagi coki pong kacolong mari nih. Apa saya baca? Pak beda boleh. Suara na kurang hilang kak. Kalau kita lagi binget tok. Aduh mon pada iya masuk surga mah kita bilu masuk surga kapi. Beda boleh khutmil Quran nih kak. Saya ngaji norok kancana. Kapan kancana muka aja. Kapan kancana muka aja. Iya aja tersangka kapi hadir ya kak. Kapan kancana mari ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ngaji dapat tempat dibin kapan la oleh kejaran kirim maki. Kila ngak gelak kesapon ngaji yasin. Maca yasin areng sareng.
Mari maca Yasin sareng bah kencer nih kaya makin makin bacaan Yasin nih kah depak kepi ke almarhum. Ini ke tuan rumah apa sesede nih kah? Sesede lagi nikah sesede. Ja, woi pada nak kepi bimbian. Arah minta cekel temen gelatron di sepeda kok. Udah pakar ngapa di nari pacek saran nak lu. Bon, jadi mun dari anak kering tua ada tak ada bang. Ulama setuju sepakat. Depak. Napa boleh khusus. Lecek khusus mun di anak. Depak para rabu. Napa boleh ikan niat. Tak ikan niat depak. Ajunan sama Yasin ki buru. Nih kami lo ganjaran pelan khusus. Ring sepuna ajunan makit khusus melo. Min ghairi ayyang kusu ajru fa'ili. Kalau bentan pangurangi ganjarna sampian. Jadi ring tua magi melo ganjaran sampian tak luang. Apa-apa. Polan ring tua ni kesebab sampian beda itunya. Ring tua ni kesebab sampian uning ngaji. Cepon usulah al-wasail fi hukmil maqasid. Jadi makin ring tua ni kesebab polan apa? Jadi ring tua makin tak norok ngaji. Polan ring tua ni kesebab maka ngaji na sampian pada ben ring tua saya ngaji tibi ganjarna. Amin kok kak. Cengeng. Insaf gula makin. Enten ambu gula makin nyanyi ini. Empon. Mun gula nyanyi terus valen. Apa kalau aku laku? Ya kan kutu bagi tugas kan. Napa? Ya kan makin valen salawatan ki ya jua. Enja bidang aja. Wala gula saja ramai salah lagu valen. Bala terus beda lagu nak jangan cengkapi dua. Tititan kenten ku lagu ada qala Allahu wa qala Nabi. Mari nikah valen aku mik kalau bukan dari petunjukmu. Tak ada titik orkes mat. Apa? India. Jauh. Gula tak lebur ke India bu. Enten gula insaf. Gula makin anak baik-baik. Cocok. Bon, citung dari anak kering tua pasti dapat. Senomor 2. Kurang 10 menit lah. Kurang 10 menit je. Oh iya boleh kurang 10 menit kau. Apa? Cawan perjalanan nah. Jadi mana cara menikah kau tu pak abitan ben perjalanan nah. Oh iya nyaman. Jadi gue nak pun sama ngonceng penceramah Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Erwa ceramah terlalu boleh sejam ikan tu campur sekali. Tanpa mulai tak kau tak seber boleh tak? Mulai. Pai kalau pai marin bihun. Pahiro pak abitan perjalanan nah. Jadi mengonceng penceramah dari Malang, ring di Malang kantor macam. Surat ceramah macam dia. Nyaman je. Jadi mengonceng dari Banyuwangi pada Rabu. Surat ceramah sangat ngecam ikan tu. Oh, oke. Tina kok konceng nak ada jena Roma gue. Nanya, assalamualaikum. Sekali itu bisa pada Pak. Assalamualaikum. Terus nyempit boleh kan? Njak tarjeng kok. Kan ki buru Sarawak abitan ben perjalanan kok langsung elah. Ki buru ngeno merencana kok langsung. Bon, kayak ngai. Dari anak kering tua pasti depak pada Rabu. Jadi mun beda debu, ngirim Yasin tak depak kering sete, bacaan Quran tak depak kering sete. Jawab bimpian. Jak jong, mun beda si telok. Selok le ketela. Nomor situng mun di anak kering tua. Sepakat ulama depak kepi. Tung. Nomor 2. Ebe jaga kuburna. Mun ebe jaga kuburna ni ada tak ada bang. Napa boleh sampean ngosos? Tak ngosos sampean. Ngaji tesa kuburan. Ngaji na sampean amanfaat ka ilmu kubur. Mi orang tak ada pak gelem kubur kak. Cek reba ni kalau di tas kuburan. Macam tasbih kan reba ni kan macam tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Setaja si butambuan setaja si odi ni kan macam tasbih ke Allah. Ni kan berba ni bang kembang macam tasbih. Mun ni kan tak macam sekali mun ni kan. Reba ni kan macam tasbih ni kan. Reba tumbuhnya kuburan macam tasbih ke Allah. Saya mati oleh manfaat dari tasbih reba ni kan. Orang boleh macam Quran bah tak ada apa.
Makanya nang kita fikih haram hukum mun bener bae tas kuburan pas epate. Muni kanto daerah awe irundap. Haram hukum maka. Arundap perbae tas kuburan haram. Is penting kula mari mede pajak ni hukum kan kudu pebede. Dadi mun rebae tas kuburan irundap haram, edebu haram, epate haram. Gembak geluk yai, sekot bae togel bimbian. Engki napa nyaman? Ekor sap der mah. Mungkin gembak geluk korsap. Apa? Ketok. Itu to. Dadi mun eta kuburan haram. Palagi sambian nika beda acara hol pujuk takok rembuh. Iya ring kuburan ka tak napa takok beda olar takok beda kalah. Pabruse mun jadi kuburan. Keng mun setumbuh ita kuburan haram mun dibuang pada rabu. Mun pate haram li annahu tafridun an haqqil mayyit karena sampean mun sampai mati rebani kemailang manfaat saabali ke mayyit. Malabi ulama mun kuburan ni kapah tedek bu tombu nah ipakon pasangi tekku kuburan ring sepona ajunan tekku kuburan keluarga na panjenengan mun kuburan ni kapah gundul para rabu mun kuburan ni kapah tedek bu tombu nah tamen nih bengkembengan lang lalangan sedika keng jak aja pah itu meni juar ban pungkana kurmes dimban bacot teh pawa pepen kurbas kuburan tamen nih amanfaat deka amanfaat tekku nang kitab Fathul Mu'in ni gala nang Fathul Mu'in bae bada Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Malaybari ni ada bu yusannu wad'u jaridatul hadara wad'u jaridatil hadara esonataki nyaba bereng-bereng di odien jaridatul hadara butombuan seru biru ni gala sonat ego furan keng anu ka benih bahita meni jekung ka ja makin bahita meni bok apri bering korang tanah apa maki goblok temen bok ko Waduh kula mangki video aja. Tahun ni kamu magasa kuburan pa. Cak apa ko pa teman ke kuburan. Bon, jelas lagi. Jadi mun baca ke kuburan ada tak ada bang. Mun ke kuburan ni kan apa boleh khusus. Tak khusus de pak. Makanya ajunan mun ke kuburan baca kul hula katelo kali. Al-falak sekalian, an-nas sekalian. Tinggal umpama tak ngaji Quran kulhu telo kali. Kulhu ni kata adilu sulusal Quran. Kulhu ni keabandingi sepat telong Quran. Orang yang semacam kulhu telo kali para rabu. Kadin to pada ben hatam Quran jepun ulama. Orang karang sokon pah jawab ya mun maca kulhu telo kali pada ben hatam Quran anu apa ki ngata makin Quran. Lah maca kulhu bae telo kali. Jepun ulama pada dalam tembengan tapi nilai tak pada. Artinya pada sekilu. Hatam Quran 30 juz oleh kenceran sekilo. Maca kulhu telo kali oleh kenceran sekilo. Keng nilai ya tak pada. Mun hatam 30 juz sekilo emas. Mun maca kulhu telo kali sekilo beras. Pada mun berang pada sekilo. Tapi kan nilainya tak pada nih kan. Jadi kula benajunan mun ka kuburan baca Quran nah. Makle bacaan Al-Quran kat dinto manfaat de orang sesek. So, ini kasih nomor 2. Senomor 3 pada Rabu. Panapa saya manfaat ben panapa saya pasti dapat kau orang seta nih kemun itu tutup kalau bendoa nah itu tuh bendoa nggak makan nih kan beda doa deki kan maka tak langkong mun beda acara haul cakin ceken mun tak teke itu tutup kalau bendoa sering kula tebang ki acara haul nih kan ketika kula mari acara amma kapan kula turun doa kita terlaksana sebab ini kalau cekela mulai. Padahal intinya doa ni kepada Rabu. Ad-du'a mukhul ibadat. Cepon. Doa ni kesom-soma ibadah pada Rabu. Jadi intinya doa ni kan. Jadi makin ni keganjaran Quran gelak saya baca. Setajah tahlil saya maus, solawat saya maus. Ni kesampurna kalau bendoa deki. Sampun ni baca doa. Setajah ganjaran kak dinto depak pada Rabu. Amin. Karena sepasti depak ni kedua kan. Doa ben sedekah. Makanya ngangkui doa deki pak itu aki Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna wa ma tasaddaqa sahibul hajah hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah keng muni terus aki yang kumari pangajin nabi orang ni muni itu doa pada ben gak dintok ada tak ada pangkencer ni kada pak pada Rabu karena kanjing nabi saya nyata aki bahwa doa nikah de pak kau ring seseta. Jadi mun bade setelok nikah ulama sepakat situng dari anak karing tua. Senomor 2 baca ka kufurna langsung. Senomor 3 itu tuh kalau bendoa.
Ya kan to ni kan benih kufurna almarhum, benih. Sampian kan benih potran almarhum, benih. Keng mari nek tutup bendoa, maka meskipun sampian benih potran almarhum, meskipun sampian kak dinto benih entar ke kufurna mangken, keng mun sateje se maus kala itutup kala bendoa deki, maka sateje se maus kak dinto depak, kasesete kala ben sampurna. Amin Allahumma. Mangkana ajunan mun ngaji Quran malam Jumat macai surat Yasin, malam Jumat maca Al-Kahfi, khusus kapidik maca di tantretan, maka marina ngaji ka tutup bendoa. Tutup bendoa. Taoning kula sa atuan cak matura. Tak usah cak Arab. Doa ni kepada make cak karang sokon. Kibu. Ya mun piano ning cak Arab kaki Allahumma taqabbal ausil ya tore. Mun taoning. Ya Allah. Okay. Mundeng sepo kan, ya Allah. Kenjaran ki buru pada pagi kapak, pada pagi kambu, menjadi tretan, bini, oi matua beri jadi. Pada pak, saya nggak le, jajang melekat terus cong tok ke biko. Maka cak matua aja pagi beri saya nggak le, banyakan juga menjadi mana. Malih tinggal jam tu Allah pada pagi Allah kencerna pada pagi reng sepoten gula mun bade curengan neraka angke saki Allah ialam berzah mun reng sepoten gula bade kepunan swarga tambah aki kanikmatna senika. Jadi mun bade telok ni ke depak jadi mangken saya maus dari gila ben sateje saya sedek aki ni ke kencerna kana ben sampun eke maki dek almarhum bapak muhlis benten gula bengal nyak bapak muhlis ni ke mangken selamat sareng Allah. Bacer sareng Allah. Selamat sareng Allah. Karena kanjeng Nabi tibi si anyat aki fa idza lahiqat hukanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika beda orang seteh pas itu aki pada Rabu. Ketika beda orang seteh pas beda sa doa, maka doa ni lebih mapunga ka seseteh tempong seseteh ibri intunya ben sa esena. Artinya cek punga na cek selamat ta orang seteh itu aki pada ben makin. Keng pulan kula ben sampean ta oning ke alam berzeni ka. Jadi abek saya nggak seng mang padahal kanjeng Nabi ampun aja taki pasti selamat pasti becer. Semoga aku lebih najunan pan saya kemudian manter pada itu aki. Pada tak temu kak. Tergantung becer na abang ki. Pada tak temu. Tor kadang bagi banyak anak benih sibuk saat dua aki nah. Atau kar bisa rebuk lokean. Tor kadang 3 tahun tak nyapa setreta dan bisa rebuk sabar ben talon. Bisa rebuk bengket beda. Alhamdulillah lengkap kan tu ni beda kapi kan. Elang compok ni kepada orang bini alake. Ben laki saya ada enan di anak. Alake nomor 2 alake esor beja. Ku tak mate esor beja. Keluargane matura tak oning. Cek mate. Ni kay pangki sampun oleh 3 bulan. Keng anang ni ke live TikTok kesabah komentar kesabah sehari ke esor beja. Ternyata mate yang ku sembuh ni kalau oleh 3 bulan. Ya tak tahlil dia tak tahu. Dia tu mara compok tu pak kesece ontong. Ki odi le tahlil ka ada. Njak mun ke benih karo celep ku mikil mun ni. Muak sape ka Pontianak. Norok kapal tabiru. Itu pani musibah pahkaram kapal le ka. Ben sape na goreng mate kapi sepak bolo. Puran lagi ding bertebi reng matura cek kapal karam. Orang kata ada abali. Tahlil petong hari petong malam. Pan mari tahlil pah omber ka. Ya cang tetangga nasi tal kaje ego. Abi ya kan jadi abi sampai situng saya beli untuk tahlil petong malam pagi odi kak. Karena kin rabeti boleh budian dia. Maka namun beda kejadian ngak nih kayak kan to pah beda keng terselamat. Pah beda kabur yang elang. Polan yang ku sete tahlil, kapan mereka tahlil pah omber kak. Mun tetangga kita banyak tahu, tu dicekel kak. Mak lepah mari kita kok. Apa? Ni kamu bahkan ku lekuk nak tahlil boleh dah padu kali kak. Lengki baca cekal, tangki kak. Aduh, ni kamu cangkir kak. La haula wala quwata illa billah. Entan lakar keng ni benian pamangkin ni kak. Wai ro cekal tangki engki kok. Mana? Setuju ya. Masih ngak sambian dek yang buat molen. Untuk tangga nak payah cekal lah. Pon, mungkin juga acara ni kak
tasakkuran walimatul khitan Andika Pratama semoga sareng Allah ananda Andika Pratama nika dadi nak putus soleh, dadi nak putus takok ke Allah, dadi nak putus ma seneng karing tuana di dunia kantos akhirat. Ben semoga sareng Allah bisa abektah keluarga nabudian dek ke surga Allah. Amin Allahumma amin. Segak dintu sih bisa pada Pak. Korang berlebih nanyuun sepora. Korang bisa nguncang boleh, Bu. Napa? Tak engke. Mun tak ada kan magela tuli ambu kan tak pati todus. Si todus mung kare ada pah tuli ambu kan. Kiai kan banyak. Oh. Borongan kuda berarti. Wala kuda seromat trontero polenten. Abang kie kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna wa ma tasaddaqa sahibul hajah hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bi sababihim wa ila jami'il marhumin wal marhumat alladzina qad qusidu wa dhukiru asma'uhum wa khususan ila hadratil marhum Muhammad Muhlis. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. La tu'adzibhu wa adkhilhu al-jannah ma'al anbiya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna fidaan wa fikakan wa najatan wa salaman lahu minan niran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Andika Pratama Allahumma ij'alhu syahidan wa mubarakan wa aliman wa hafizan li kalamikal maknun wa kitabikal mahfud. Allahumma ij'alhu sahihan kamilan aqilan latifa. Allahumma ij'al Andika Allahumma tawwil umrahu wa sahih jasadahu wa afsah lisanahu li qiraatil qur'ani wal hadis. Allahumma ij'alhu sabran minal marad wal intiqami wal atas bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli husnil khatimah waj'al akhir kalamina biqawli la ilaha illallah warhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahlil qubur fa in lam tarhamna wa may yarhamna ghayruka ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin sayyidil mursalin wa ala walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.